Dobar dan i dobrodošli u Savez Srba, u kancelariju Saveza Srba u Švedskoj, u Štokholmu, glavnom gradu. Danas sa nama je profesor Milovan Vujović. Dobrodošao. Hvala lijepo. Hvala na pozivu. Ja se uvijek rado odazovem kad ima neki skup gdje se Srbi skupljaju, gdje se udružuju, jer valja nam u svakom vremenu sabirati snagu i pamet, a pogotovo u ovim teškim vremenima u kojima je i srpska država i srpski korpus sada zapao. Moj prvi susret sa švedskom državom bio je kad sam bio atletičar 1959. godine. Tada sam došao u Štokholm zajedno sa švedskim atletičarima i to je bila jedna divna impresija. Video sam ono što inače ne bi vozom smo išli od Oslo pa do Štokholma. Video sam lep svet, video sam i lep ženski svet koji je za razliku od naših koje su preplavne bile radeći te seoske poslove, crne lice. Ovdje mi se učinilo kad bi pipnuo neku devojku da toliko je od tog rumena da ga odmah krv šiknula. Dakle, jedna fina impresija odavde nosija. Kasnije sam ja dolazio ovdje kao predsjednik Fonda za pomoć Srbima Toma Maksimović i prikupljao sam pomoć, ali također mi je i sin ovamo došao i tu živi već dugo i s nam je Šveđanka i ima dvoje unučadi, imam dvoje unučadi ja i to su već veliki, a Snaja i sin pevaju u horu, to je crkvenom horu, a i deca su im završila specijalnu školu za obdarenu decu glasom. Pa je dakle i to nešto što ovdje sam poklonio Goranu i Savezu orkestar gdje mi ćerka svira violinu u tom orkestru. Dakle, sada kad su mi javili, sin kad mi je javio i Duško Topalović da se ovdje održava, formira udruženje Srba iz Hercegovine i njihovih potomaka i prijatelja, onda sam ja istog časa došao jer je izuzetno važno da Savez Srba na nivou Švedske funkcioniše, da Savez Srba lokalni, dakle to je jedno lokalno određenje, ali svi treba da znate da je srpski korpus po celom svetu razasut i da je dobro da se i na tom lokalnom nivou družite, a onda treba proširivati druženje i na ostalo, ali naročito sa naročitom pažnjom treba negovati, prizivati domicil, odnosno domaće ljude, Šveđane, jer je tu taj kontakt, produbljivanje veza i odnosa jako važan, da se vi dobro uklopite tu, da niste kao neki što sada nas pritiskuju i Srbiju, a i ovdje Švedsku, ovi migranti što dolaze, neomeveni, tako dalje, u prenesenom značenju. Znači, sve to je razlog što sam ja i ranije dolazio i imao sam izložbe o Prvom srpskom ustanku, imao sam izložbu među Srbima o srpskim manastirima, to bi želeo da sada obnovimo. Donosio sam u školu Eriksdal sve udžbenike od 1. do 9. i onda bilo na srpskom jeziku. To su ti udžbenici sad u nekoj školi, ne znam gde. Znači, Srbi treba posle tog demonizovanja, kad je ispalo lažima da su Srbi genocidni, da su ovaki, da su onaki, to je ipak nekako prošlo, ali mi sada treba da se okupljamo i da se družimo i udruženjima i da decu svoju okupljamo i da mlade prizivamo na valjane programe, da oni dolaze u ta druženja, a da ne bude samo igra, folklor, igra i pesma, nego neka to bude i učenje iz srpskog pisma i neka to bude i negovanje srpske pradedovske pravoslavne vere i neka to bude sve ono što je lepo. Neka oni saznaju
preko udruženja i u školama o dubini korijena srpskog naroda. Korijeni srpskog naroda su objektivno duboki, a faktički onoliko samo koliko ih znamo. A šta bi to bilo? To je jezik, to je kultura, to je pradedovska pravoslavna vera, to je istorija, to je tradicija. Po tome se odlikuje jedan nacion i budući da smo i mi Srbi, mali narod i Šveđani, mali narod, ali imamo šta zajedničkog na tom polju kulture jedni drugima da ponudimo, naravno imamo i drugima. Ali naša kultura i naš jezik do nekje bio kidnapovan i od političke strukture i od druge. I sad smo na nuli, da kažemo tako, pogotovo mi što živimo u Švedskoj i što kao vaš sin, već druga, treća i možda i četvrta generacija Srba u Švedskoj, kako mi da saznamo za sve to i tu informaciju da prenesemo dalje na druge generacije? Da, nije jezik nikad srpski nije na nuli bio i neće ni biti. Mi sada od pre nekoliko više hiljada godina saznajemo kuda su Srbi bili razasuti po cijeloj Evropi, po istočnom delu azijskog kontinenta, po nazivima mesta, gradova i tako dalje. Dakle, to je ostalo sačuvano, postoje tragovi, dakle, ti. Međutim, činjenica je da ta asimilacija ide neminovno. Dakle, i sad je pitanje koliko mi možemo uložiti truda i napora da bi održali, da bi naša deca znala te svoje korene. Jer je oblikovanje po lepoti dato jedino ljudima. A sada kad, recimo, prošle godine sam ja obeležavao, čak i u Mađarsku i Rumuniju sam išao i Srbiji na više mesta, o 2 veka od kako je Vuk Stefanović Karadžić izdao prvu pismenicu, dakle gramatiku, i prvu srpsku narodnu pjesnaricu. A po tim narodnim pjesmama, lirskim i epskim, Srbi su bili u vrhuncu evropske kulture. Ako je Gete kazao, ja ako kažem da su srpske, lirske i epske pesme ravne pesmi nad pesmama u Starom Zavetu, dakle Bibliji, onda ne treba ništa više da kaže. Mnogi su i oni učio srpski da bi znao da uživa u lepoti. Pa Grimm, pa Albertina Tata i mnogi drugi. Sad, ako su oni se potrudili da uče i nauče srpski jezik, da bi mogli u originalu da čitaju i da uživaju u toj lepoti, onda treba i naša deca i vi da se potrudite, dakle, da svoju decu poučite. Recimo, ja ću vam kazati nekoliko stihova iz te prve lirske pesme, to bi bilo značajno, momak i devojka, kaže, mama govori, oj devojko pitoma ružice, kad si rasla, na što si gledala, ili si rasla na bor gledajući, ili na jelu tanku ponositu, ili na moga brata najmlađega. A ona odgovara, o junače moj jarko sunce, pa se kako je to slika, nit sam rasla na bor gledajući, nit na jelu tanku ponositu, nit na tvoga brata najmlađega, već sam mlada naspram tebe rasla. Pa to je lepota jedna i sad tu lepotu preko lirske, epske poezije, preko drugih, eto imamo Nobelovca Ivo Andrića, jer da imamo i druge savremene naše književnike i onda je to razlog da uče naša deca i Zmaja i sve drugo, da mogu da uče o tim svojim korenima, da znaju i da saznaju. Hvala što ste odvojili malo vremena s nama ovde danas i nadamo se da ćete vam biti gost u nekoj drugoj prilici i baš da se sretnete sa omladincima ovdje u Švedskoj. Vrlo rado, svako vrijeme kad god zovnete, ja bi se radao da se vi što čvršće povezujete u savez, odnosno udruženja, pa u savez, pa međusobno i da prizivate svoje prijatelje Šveđane, da oni s vama se druže također, kao što je bio slučaj neko večer kad smo osnivali udruženje Srba iz Hercegovine i njihovih potomaka i prijatelja. To je bilo jako divno večer, organizovano fino. Hvala.